Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor kimat ginya phai menta shiki Khubor na ka Jylla. Ka Hnyos Rep Youth Council North West Khasi Hills District Unit kalakam bakaliyo jingujor na kipat ba bakadon gajing thongkam sop yaki officiating haki post ki balad hapo ak office janga deputy commissioner kumta ki noilam kani gaseng kilip nya kendo yaki deputy commissioner janga Eastern West Khasi Hills District ka kong M Chandra panyakaran yakani kani gaseng kalap bakadon at kondai ligi post ba thongkam shipor klam na khot advertisement bat kadawa bade banda penbena dek advertisement habakadon ka kam kabalaj la kadai makana ka shipor ro Kinoilam jong Voice of the People Party, Kiliban IT, Dakador Khas, Hau Commissioner and Secretary, Ubakmi ikatan pulih buti, Vijay Kumar Mantri, Ban Pinsngo, Hagabide Bagajing Bamyo, Chikinenkai College, Belasong Thait Nakakam, Yakabaha, Kabash Polak, Tingka, Bagasorkar Kajuai, Shikinoenkai Belasong Thait, Yakblatip, Kumidat Kam Retirement Gratitude. Yakikan Hon Jong VPP, Lailam du MLA Kamaulai, Ubab Bright Starwell Marbanyang. Kikena kebelapas yak examine staff nurse kebela penlong dak sorkar Jylla limba ketenat kakot kakia kelak kerpat yak sorkar bat kumjuk ru yak ketenat DHS bakadi banyak bet syakmat ban thungkam no kumladap ban penmi yak result hau benai nai lur menta usnam habakran bat kelat Pyrthei Khubor uba I marbanyang ula pentip baka sorkar la penmi yak result hakar pratrik kata hakapor men step bat kuwe hakapor janmien bat kabaar kadai hakalai pautrek unai lur Shushu kini kikena kibla mi kerteng hakani result staff nurse kala pen pauru bakaru kompenya yakani examen kalong kabakot kabasuba hakabla donru kinong ringdur yaman la wepo we candidate bat ho examen Menteri Sorkar Jylla bapet yakatnat lariti ubak polling do ula pelat pat ba yakakot hikai tam kising bat doi tara yakabla penbit penbiang bat tho duba meban lamprang ling do yakan yakakot hikai tam kising bat doi tara la pelat pat ba MIIT building than giti Shillong hagajing sakilang kiriu pau khmat ke Jylla kumukong selbi pesa Reverend Dr. BJ's Imle nalor ki weipan bentapak inya phai shiki Khubor na kari Ka University Grant Commission klarai pan penmi no dak PhD Excellent Citation na kabentaban ito yagi jing treshi tom jing PhD kebele ikikam research Kylleng University kibidan hakari ka commission kemenjur yagi kendon jongkani bat shen kan sapin banapat ba yagi dagi kendon kenam ki pat ba kini ban ai jingmod Limbakan ni ke UGC kan ash potli ki kusnam jaga PhD Excellent Citation but artli ki kusnam na kuwe ke disiplin. Ka Central Bureau of Investigation kelap ha ya ke charge sheet jangka ha ka day bat jing syak batbor bat jing syak penyap jangka Dr. Kenna ha ajikar Medical College and Hospital bat ha ka ni ke charge sheet kapau tang kerteng jung sanjiroy kumubri ubudan keti. Kalau pak ia charge sheet juga ying bishar hadian sarwa prasmi bagla toketnya ia kani kakam. Kum shibenta jong jing pentelun ia campaign Beti Bachao Beti Parao ka Itawa district ha Uttar Pradesh kala thong ia kena skol Kashristi Parihar bagan long kum ke district magistrate nagbenta shisngi. Ka Shristi kala shong ha ka shuki jong district magistrate ban sngap ia jing papin sngau shaka. Tang shisngi bagasyong hagani shuki kani kena kala ban penkot ya kajinya kaja hapdeng ki arngot ki kenthai ka Guwahati University kala kenran din no na kajing thumu jongka ban khang no shipor ya ki arli ki hostel shinrang di maklami kajinya ken art ha ki election jet nang kitkam jang ki samla puli ka University kala kenran no na kani kajing thumu jongka de din kajinya selok ba ki samla puli Uminti rang ba ka Assam umenta Biswa Sarma ulapin bena bahakini ki laisnem ki blalet no ka sorkar jong u kala thongkam hadu iwe point aprosan lakngot ki samla barubu thong baswa ki election kala ban poi shiki iwe point hinyo pho lakngot ki samla ki ban yokam ulokop bom badan ka sorkar ha Assam ka bala ban aikam yeki samla kum lale ka sorkar jong u ka BJP ha Bihar kala kenno mau sembut mendirang ba berem jong ke Bihar Utejaswi Yadav bagi beri jong u la toklut
yakimit kishuki kijingtia kikor syabun mi no nakayeng baka sarkar ka aja kasa ya o. Ka BJP kelakin no belalap ya kani de hakapor bu sembut menteri wamenta Usamrat Chowdhury umut belik sa no hagan gayeng baka sarkar kelabo nakabenta usembut menteri rangba. Presiden jangka awami Otihat Parti Ubaderu MP Lok Sabha ulakin tu ya berok kiseng san Pyrthei hajamun Kashmir makim de satya bantau sarkar hadian ke election tak haduk bagi sarkar India kan penkelabiang ya ke jamun Kashmir kum ke Jylla berpura. Kibabon kiseng san Pyrthei kibelemi na jamun Kashmir kilakam mangka mentoy bantau ya ke sarkar Union Territory nama badang kamklan penban ke Municipal Corporation banyak ke sarkar Union Territory. Mentapak inya pai syiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kathma hapadang ke Israel bar ke Hamas ladap minta syis nampura. Ke Hamas lahir thma kensan ya ke Israel hakahnya utrik Risaw arajar polai pada harga teka por kerana ars pangut kibri kibayam praja news pangut kibamensau pada ars pak san pangut kibasyara bor syagaza. Harga si kibabot kata ke pratrik Risaw arajar polai ke Israel kelapin mana dagat thma bersya ya ke Hamas bat gejing yap hagaza naduk ketiga sengi haduk minta kelapalat ya kasapu waya jarngut kat bagi mensau pat kiran palat kenai punya jarngut. Haduk minta kiran kembas pu jarngut kibam lapsyo bat langit bagi lai Syaban haga jing klem ki yeng kisam. Keseng lek no Baloch Liberation Army kelakam bagadai Makkah. Kau Pyrthei bom hajan ke Karachi Airport haka ba arngut kinang bela kiban China kilayap bat prangut kiwepat kilamensau. Kini keseng lek no kedai bersyak bah ya kejingwan ki company na China ban Pyrthei ya ki kampen roi beper ha Pakistan. Ke China kala pendam jur halo kini kejingja bak kala kintu ya ke sarkar Pakistan bak kedai pencitom ya ki bidan keti. Presiden jangka Maldives Muhammad Muizu ulawan poi India bat ulaya kendo yung menteri rang bakdu ke India Narendra Modi banyak keren ya ke bon ki kam ki bagi India ke hab banyak trelang bat ke Maldives kam tam haga khayi ke pateng. Muizu ulawan bat kalok jong ke First Lady Sajidha Muhammad bat ke India kala pediang buram yaki harengkat ke jenan lang ke Presiden ke Draupadi Murmu. Ke North Korea kala penher biang dagi belun ke jabo sya South Korea. Ke South Korea kala maham yaki pat ba bakim de satya ban keta yakini ki belun namar bayok ke de ke bedan jingma. Haduk menta ke North Korea kala penher komba sanajar tili ki belun sya South Korea. Ke Ukraine kala ther bom hagi jaka pelang umpnyang ke Crimea Peninsula ke jaka bayok kurup da ke Russia. Hendai laya thu bah ke tega jingja shimdaran satya ke jingyap dan ke jimin sau brio. Hendai ke Russia kala pha mi no kumbalai spak ngut de ki brio be syang basa hajan ke jaka namar ke jing kelang keding kelong ke be ishir kai. CEO jangka SpaceX Elon Musk lelit ban nyalap election lang rengkat buat Donald Trump ke Pennsylvania. Kejaka ke buat Trump syak siat hau benai naitung menta usnam. Elon Musk ulah yang lang harensan ban panjing kersan naki pat ba naki benta Donald Trump. Kambo ni kejing keren jong Trump hagati kejing lang kedai halo kejing syak siat jong hagani kejaka ke bosulat dakasan. Kato kat ni tili kilat patai Khubor na Middle East kelapin mi jaga Khubor bagi sipai ke Israel kelayok ban penyap yu Hashim Safidin uban sa shimti munang ilam batamai jangka Hezbollah haga jakau Hassan Nasrallah. Laong ba ulayap hakapor bagi Israel ke terbom haki benta basyati jangka nang ba Beirut hakwe di hiktem ke baklantam jangka Hezbollah. Begitu lagi Khubor hakimat kimat Kublai.